عورة شو طريق راسري كلاز نارا مردينة لا قربان ببيو قربان عورة شو طريق راسري كلاز نارا مردينة قبابا كوي كوزي في وارد خوين سرهلين وي فرمانا يا تبي سرم نو كلش جوري نا تبي سرم موزين لم 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 اسقرب مالم يمان اخسر چند کوچان سالا ازمان آخ واستغفر خالم يمان شيا بلندن يا دم قويرو بدارنا بالمن شيا بلندن ايرو بدارنا بن قال يا شيماني كري خد زاني في وارد تجارة بابنا بن از بمرم جيرام یادی که پیشی پازده سالات مالا با وقت به دوستیار نابن آخرین من از خرافالم یمان آخسر چند کو چند سالا از مام آخ من ترک اولاتی فکر لو ساعت خوش ولی برنامه آزن زیرین دست بید که آوازک خوش بلند بو لیرو جزیره بوتان ام لهمبری برجا بلگین هندو زانن چیرکا مموزین کداماتی گوتن قالا مم تایبتی داماتی کرن هندو زانن ل زندانا برجا بلگ دما بو جیانا خوش وی داره دستا بو یعنی گلک عالیین چیروی که برجا بلگ در واسطه ایرو هم جی لپیشبری برجا بلگ رو نشتن ما برجا بلگ دا پیشبری خو و ام لهمبری ونه و هفته میوانک جوان لسر اکرانه و دنگ گلک خوش لسر اکرانه و از بارم هینه کیف خو گلک جوی دنگی رجی بینن و جوی جامری رجی بینن جو خو ناف جانو جزیریه کلام خو دجی جبونا چم بحثا برجا بلگ و مموزینه که جو کلام دجی قالا مموزینه کر جبونای مخواست اسنک و راوشیجی بینم زمان جانو تو بخیر هاتی بخیر جانو جزیری بله تو جزیره جیانت کین بله جزیره به چاخه کرم کم هنگ تا ناس بکن کسی که تماشات که بلا جانو جزیری بچک ناس بکن بله از جانو جزیری از جزیره خود دام جزیره مازن بیم جانو خود جزیره بران 7 ساله دوره 7 ساله اسمه مرسینه 20 سال مالا خوانی جزیره 20 جزیره yani Disa Cezir. Yani az bebeci mesela taykemin bir kilama معرف جزراوي داس بكر ستراني كنت اللي دخيجي من جلام بريتو ام بيجين نعمين مع معارف جزيري دخابتيني هم كلامي دخابتيني هم بأوضة أخوة ستراني ويتو زندي تيلي هم تشتغلك باشه شو مع معارف براستي بريكو كوشبر ببا بيجين درباسي باشور ببا الجزيرة بوطان جالكس يعني بحسرات من دنجي مع معارف جهدار بكن يعني دنجي أو خوش بو أو عزيز بو كوشبر بتشو باشور حسكرنا ولاد جي كسر ده حسكرنا بجي جزيرة كسر ده باشور جي ولاد كيما حسكرنا جزيرة جهواري كل جيان بوي كسر ده اف بهر استراني ويدا خد دادر به لي مخابن كماسية يوم جزيرة از بيجم تمام يرو دما مع معارف جزراوي جوخان نافجي دوسات خابتينا مع معارف جزراوي خابتينا لي ام بيجن بيشتي كوچبر بو هناك شو عاليه باشور ده جيان كر باشور كردستان جيان كر چيتر مثلا بيجن وي دري خالي دركتنا مع معارف جزراوي چي
سمع معرض زراعي برتوك نویسین و نهاجی دچی باشور گلک جها دنگوی هیجی لسر هر جید که جزیر هر چخص به معرض سر بلند جیبه ل شوپاندن آوی اد بجم کیما مثلا جوان مینات ل لسر چانداوی لسر دنگوی لسر نوای آوی مشیان کیم بود جوان آوی هم تا پیروستی أي رحمة الله بتا أي بيو جزيرة النظام راستيجي نو مثلا زبط كم يستران حما عرف بيجي كمن من أديت يعني كم يك هو الحياة من أو استران حما عرف أو استران عايدة جزيرة أو دبيجنا مثلا جالك مدفع مثلا حوالين من دوستين من يتشابرو من استران حما عرف استران عايدة جزيرة بين صار يعني دوی اف چون نیج بیر کرن نیج بیر کرن جبونا ویجی پیوسته بگوتن عینی ولی طیبتی ویجا ام بانگوازی همو جوانات کن کسی که ما تماشات کن یعنی وی راستیه اونج هرتن برچاو بگیرن یعنی چند داخل بشوپینن چند داخل بزانبن لگوری چند داخل جیان بکن جیان به چند دام رو به زمان مرو خوشه اما هنگ وی راستیه برچاو بگیرن باش به جانو دنگ دگل خوشه ام کرم که یک دیجی بود دار بکن جدا سرسرخای عم عارف کیفات ارتیکی جان بیجین از یا بج منو شوم پرورد بجه دم استرانا خو خلاص دیگه بجه استرانا هنه یه هنرمند نمر همه عارف جزیریه اوجی بیرتینه راسته کرم که ام استقادار کنم جان وزن خوشم ایرو مگوره سرمه جورا منه مگوز نخوشم دوار سرمن دایال حیفه کشه بیماره مگوره کول برمن من تكالاتي فكر لولو اوي قندي ديرانا قلت اوكي اوكي نبي بجا حكيم بجا لقمان بهاد بسرمن أسخر بالم يا ما وازبرين دارم يا ما أخسر چند کوچن سال از ما مزنمینه والله من ترکا والله تیخ فکر لولو جانا گوتنه که بجی چه هبه تشتی برده هنه یعنی چه از بید تشتی بیجم محمد عارف جخواه داره ده جه حس کرنه والات دین زمان دم کو انسان جوالات دورد که و حس کرن بری کرن نخواشی و حمود تشت انسان ده زندید و یعنی هر تم خواه نخواش اکتبینه محمد عارف جه هنه اف استرانه دانی از زمان استرانه گره خوشه یعنی گله که حساب گوتیه لی ستران بخواه یا محمد عارف زراوی وقت تجی گوتی شوان جی خواندی بولی بله دایا استران داد بجه استرانیاویه نه گله کنرمند و راستی پیگ ناینه یعنی ستران بخوش نواجوا که دهاتی گرتن و عالی گالری و کفنشوپیه که به هبه تمام دخوینن خودی و ببیر ناینن سترانه که مرو خواند و مرو راستی و جی باش بزنه به خودی و جی مرو ببیر بینه نیج بیر کرن هنگ افتشت پیوسته بکرن وقتی جانو ام بیشتر تو اودل دین چند سال چی بود تو اودل دین؟ بی 12 سال 12 سال 12 سال بلی اوده هنگ استرومان دیجیتال بله سازلت خما جنبشه طربخه یه استرومان به تل وکه اوده وکه سازه زمانی چما کیفا میگلک جرته چون استران کوتوت خوینی استران طیبتی ام بیشتر تارزی کوتوت لسر ست کنی بگلم پری جخوا گور ام بیشتر اوده جنبشه و هر وقتی تریک تامک خوشتر داده استرانی
yani stran daha bixweştir dibe daha dewlemend dibe çünkü em îro bijin demê dawî piranî enstrûmana hinek derketî pêşberî me wek tambûr dixuye saz dixuye herkes hinek dîtirê wî enstrûmanê lê dixe lê enstrûmanên cudatir em bijîn taybetî çanda Kurdî de bi hunermendê gelek mezin deng dayî em bijîn ûde tegu cümbüş mesela gelek hunermendê bi sala müzik serkarê milê xwe rêve birîn ev enstrûman nedan lê belê nêva müzika Kurdî de ev enstrûman kê min ji bo navê dema ku û destê de me dît gelek keyfam hat yani min got divê yani rastî jî nava müzika Kurdî de ev hinek dîtirik derkeve pêş hem tam wî xweştir e یه جبیر نکه هنه divê nê jî bîrkirin jî ji xwe lê em hinek dîtirik divê hani her çiqas em bibêjin ya çanda dengbêjiyê vê were şopandin hemana wayî enstrûman jî vê ew şav neyên kirin yani enstrûmanên ku va strana daha dewlemend dikin daha xweş dikir kesî ku guhdar dike tahmek xweştir ji sîne hene divê hinek ev jî bê dîqat kirin li gorî min edbijîn bê baştir be te got 12 sala tu vekî dîtirî karek ve mijûl dibî cano çi şî dikî tu sadece müzîkê ve eleqedarî çawan hinek zehmetiyê ve hene nînin زحمتیه هر زحمتیه هر ایشی ها وقتی گویی پشتی بزنم از تنم آخر نه حساب دیکم نینن یه کاره یعنی یه کاره هنه لیه خوابده استرانن یه کهون یه همه عارف یه حسن یه خوابده بیم کیمن کیمن از خود ببینم و از وقت چیزی بیر ناکم و هر حتی اصلاق مجلس ولی دوام بگم gelek baş e stranên dîtirik tu gulê bixweşmere em guhdar bikin ez zêde naxwazim zêde wele dem axaftin re biborînim me tu girtî tu awalek ciwanî tu xweş dixwînî em dixwazit bibêjî bengadî te goya bêje welat bêje insanê welat te xweş dîr bibe hişko ji diya xwe bavê xwe dîr bî rast e aynen se strana hene jî dayî ke kerem ki Diçim garip ya daykamın ve denema jiyanamın bundiktin xarjı çavenmin vak Diçim garip ya daykamın ve denema jiyanamın bundiktin xarjı çavenmin vak Diçim hedi nazıvırım bilal garibiye bimrim Jderdi garibiye zora nekan vi barihin girem Jderdi garibiye zora birina dilimin kure Daykamın jimim dure Jderdi garibiye zora birina dilimin kure Daykamın jimim dure Satın iro hayalimin bu nesivi heviyemin garibi bu yamalamın vah Satın iro hayalimin bu nesivi heviyemin garibi bu yamalamın vah Diçim hedi nazıvırım bilal garibiye bimrim Jderdi garibiye zora nekan vi barihin girem vah Jderdi garibiye zora birina dilimin kure Daykamın jimin dure Jderdi garibiye zora birina dilimin kure Ah ez neminim dayki daye Ah daykamın jimin dure Derde xeribiye zor e Gelek zor kesî ku em bijîn îro xeribiyê me temaşe dikin wila stran jek diyariya wa em Diyariya bijîn wa ya gelek xweş bû
وقتی دیترک ام ببیجن تگوت هنگ دیترک از وی کاری خوازم پیش بخم لبله در دورا من هنگی وقت من علاقه وی بشه تینی کیمن یعنی وی عالی و علاقه دار دبی کیمن دوی هنگ اف کفتولفت بتا خواه پیش بکوه از اوسا نیرین خواه بینم زمان yani hinek mesela bir te dest bekriye tu salın derece tu txwazi vê rêbazê vê çandê zindî bêhêlê kesên ku te guhdar dikin jî keyfxweş dibin yanî tu tiştek rast tiştek baş dikin yani em hêvî dikin tu vî karî berdewam bikin yani tu tinê jî xwe tinê nehesibîne kesên ku te temaşe dikin kesên ku te guhdar dikin heger ku dema ku ji te guhdar kirin stranê keyfa pê hat tu netinî ew kesên ku te guhdar dikin keyfa pê xweş dibe ew hemî jî hevalbendê te ne gelek tu bibînim ez jî bibînim hin bêjine keyfa me tê gelek keyf xweş dibime pê yani kesên vê wek te heman avayî stranê berê ve wan bêjin tu jî keyfa xwe pê dînî ji xwe wisa baş e yani eger ya çand sonuçta bibêjin çanda taybetî çanda kurdî tiştek gelek dewlemend e gelek beşên xwe yê cuda hene lê hemî bi yek rêyê re hesne derdikevin parastina vê çandê parastina vê zimanî ye ya sereke hinek ev e herkes hinek aliyê xwe de em bêjin teqûşînek tê mücadelek te ku vê rastiyê bide qebîlkirin û pêşerojê re bêhêle tu jî hinek li gor xwe hevdanê te kedîka te jî hem te jî pîroz dikin yanî vê kera te jî berdewam bike derdorê wek dîtirik tu niha em bêjin xebat wek profesyonel hinek xebatê te bi hene em jî tu stûdyoyê bixwînîn an jî tu bixwazî wek qilîb bikişînî her weke dîtirik xebatîkê te vîya wê hene xebatê me heye mesela serê me de hin stran hene ez bikime profesyonel qilîb bele yani ama ew jî yani çawa bêjim yek weke te haj vê zimanî heyî haj vê hunermenda heyî ancak xwe çêbê yani tu dibêjî hinek aslında lêgerînê min jî hene xwestekê min jî hene ama derfet hinek kêm in ji bo navê jî biçek ez paş te dimînim yani em amade ne destpêkê em wisa bêjin wek malbata pel filîm em amade ne kesin ku rastî jî bixwaze vê çanda he pêş te bibe xizmetek ji vê çandê re bike kîbe ji me re piskirêk nînin hemû hevalê me ne hemû canê me ne em ji were bibin alîkar yani em bêjî pêwîst bike demê pêş te xebatekî qilîbê hebe kur derfetê me şert me ji me tê bigêje em dixwazin em ê bibin alîkar piskirêk nînin yani em dixwazin yani bila eleqe hebe bila herkes rastî hinek xwe bêşîne mesela derbarê çanda xwe de xwe bêşîne lêgerîna kesî ku hebe em jî hevalbendî wî ne em ê ji re bibin alîkar piskirêk xetînin ji bo navê em ê bibin alîkar çi xwestegiya te hebe tu vî xebatî bide meşandin em ji te re bibin alîkar gor derfetên xwe em wisa bêjin em dewam bikin gelek sawî stranê kevin ew jî ye hema arî bele kerek Hey binin, binin, hey binin Hey nazike nazdar, ey hevali kefyuk yare Ah, tırsım ezmimrem Ah, tırsım ezmimrem Ve delala dile xatir benim şaro Sürmeyli çamera şverine Sürmeyli çamera şverine Ah, tırsım ezmimrem Ah ve delala dile xatir benim şaro Sidyukatek el hekirin Sidyukatek el hekirin
آخ برین دله بسامین و کشکش خوره کل کیری نازک ناز دارن آخ لحماله کفیو که دلاله امان 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 آخ ترسم از بمرم آخ و دلالا دل خاطر بینم زارو سبی دارم دل حچیه تماشلی که احوالی جو بخاطره ده gelek sağ ol. Asbarkın dili waya. Peki ne dana tevvi roji te gustas mع عارف gelek خونت ya. Yin هناك دي تريجي ريتميك هبين. هي مع عارف ريتميك أنا يبصا شيء أم بيجينك تارزين قوانتي بدي جالري. فهمت وزاني قالوا. فهمانينا فهمانين. هي مين أوي مثلا. ايوه سعيد يوسف ما ازوتو بخوين مالك سعيد يوسف. من تمام. دلقرتو ازوتو دي باش تبع أمره بخوينن. من دلك قرتو من دلك بردا دلي من بويا كان ياكل دردا من دلك قرتو من دلك بردا دلي من بويا كان ياكل دردا تسوز دامن تس خفاندم نظام بجارة چندا بجارة چندا بس جان دبجم بره بس جان دبجم برده تهر سوز ددان به سوز و پیمان آخوش دست تلی صد جاری امان تهر سوز ددان به سوز و پیمان آخوش دست تلی صد جاری امان ندگو ایرو صبا یک سر ساله عالم زوجی دیسا ازو تمان بس کنی درجمم برده بس کنی درجمم برده ساعت باش سعید یوسف جی او جی گلم پری zaten به جنبش اللي تخصص نشاش بس خیلی خست براستی جی ام بجن yani عالیه هناك ديترك خبطي بي روجابا هاتن مشاندن ل gelek stran dor khoyediştin. Yani şu an stran gelek devlemend jihediştin. Em hevi dikin yani ev bin şopandın. Yani bizim çıkas peyvin hoş dedi hana. Min dilek girtu min dilek berda. Dilemi bu bahra kulu derda. Tesoz damın te esxapandım. Her vakit ditirik bes. Yani rastlıcı biji aliye veceyi de aliye edebi peyvin tijine yani bu mahnin ve gelek bukhaşın. Levele gelek kez henek ditirik rojamaya iro belki masyon müziko Kurdice em bebinin em tenin zmanji. Yani bize peyvin ten çekirin peyvin rojana ne? Yani peyvin usa demdemgi ama düşe cara begotunu beji birkirinin. Levele hünermendim beri hünermendim kur rastlıcı duhastın henek xabatin baş لسر و چانده بکن پیو کود خواندن پیو گلک دولمن پیو کور بون او پیو بو نوا خود هزاران محنان ده آفرینه جبون آیت سه گلک باش aynen يعني اسمان مگو معارف چوش و حسن چو یدی چو سعید یوسف چو مگو بدیف سعید یوسف هیکی به yani یک واقعی استرانن کردی بکاره بیجه کیه یک درکت از راز سلاف خجر رد که رزان قوچ بله رزان قوچ واسترانه كي يجي بين مسار زمان يعني معناه ولا خوش درب خينه مجوها بقى اوجيها بديف يعني هيا كسي كوت شوبينه هيا افتشتك باشه تشتك كيف واشيه يعني دبي استد تجي يرد شوبينين يعني تقول هم خاص يمع معرف واجد بيجين لبالي هناك استران جدا تجي تدسترين يعني اوجي تشتك باشه
ستران تو خواه دنویسی هنه گلو هیچ یه ستران سر فکری بله بله بنویسین بله. هنه نوسا بله يعني ان شاء الله بغاجي او من ياز كرير من نفستي از بك ما قلب ان شاء الله ام هیوی دیگه تو بشیکین همون جنات داشتم سرکفتنت خوازی برنامه بقده ام گوتنی تی داوی بستینن ام داوی سترانگی گودار بکن بله تشتک داوی تو بخوازی بین زمان هست يا از بينم زمان يا رزان قلشة ديسا از يك قطعي بجمة وداوي بلا خلاص هندک نبیجه ام دم ما هست تی دس چاقی دستران بیجه ايه تمام ناخو از دس ستران تو بیجین تمام تمام لكن بجنا ماشوب درت خلينا بله. بيقول دركات يا سترانا كي تشتكينا بروفيشنال لكن ماشوب آره. ستران كي قطعة كي تينين قطعة سترانا ديتر تينين لكن يك لكن ماشوب ياك وياك دشنا یک شخص دچه استر صافیجم بله. نام سکا کردی دم دایی او چه پیشکتیه یلی کس وسط کن يعني هناك تشتي نوجان دفي بينكرن يعني ام نلهم برن بجن تشتي نوجان دفي هابن تشتي كو جواك شي حس كجي هابن لي هناك دي تريغان بجن كسي كو كوري موزيكي على قدر دب طيبتي موسيقى كردي على قدر دفي هناك هاش رساني يعني اوريجيناليا جي هابا يعني هناك تشت دما كوم رو بخوازه هني جواك ده كيف خوشيك بده آوار كرن دفي مرو رسانيا ستراني يعني اوريجيناليتي ستراني في مرو خرانكه و مرو هناك حمیه بین زمان که تامای تام در که هناك ما راستش بزنی باشه چی وید دیکم از حس چی وید دیکم و مثلا هستران هنه هاتناش بیر کردن آره مثلا حما عارفه قد عاك شوي قوت قد عاكيو ديكو افستران جيناش بير كردن ستران جيناش بير كردن حسبت اشتوت الناديكم اما تشتوت بيجي راس اوجي ما قلت يا انه الان برنامجانينا ليه هناك ترمر دي خاطك باشه جالك سباس جبت تليفونات ام جالك كيف خوش جالي ام هي ديكن برنامج جداتر وبخوشتر جي ام هفره بماشينن جبو وقت دسبيك جي موجود وقت مالباطا بلجي ام آمادنه حوالا مينات جوان كوب خازن خباتك بكن ام جي لبش وسط كن چيكار چي دست مواره ام بنالي كار باشه وجي دشنجات تاخد على هوا كم جالك سباس جالك صافي بله برنامه آذن زرین جانو جزیری وی هفته آن سر اکرانه و بگلم پری بخواجی صحبت ما هنگ لسر چاندو که ولی شوپیا بچک جزیره و طیبتی هنگ وقت بیرانینا محمد عارف چیز راویجی بوری جانو جزیری جسترانی گلک خوشت خواند و از بارم هنجی کیف خوش بون واسترانا و گذار کرد برنامه ما حتی هفته یک دی میوان اکنو اوجار دی بردام بکه حتی هفته یک دی بمینو خوشیه ده ام هیوی دیکن به همون جیانا و ده هر تش لگور دلی و به لگور چند زمانی و به بمینو خوشیه ده جانو کرم که ام قدر کن مدید گلک صوت لناو گلانا جدار آخا کد بویا کتیه گیانا بدنگو خنگیم بو پزوا بو کسی گهنه دا بو گله ناو گل خوادا وزي قولش خرابي نمجدل دا بتشينك أمارش كان يدل خاجرا برجينك بهار باقشا دل خوابكم أمانة دلي قول أخوة يشبكم جدر دا درينك وزي قولش خرابي نمجدل دا بتشينك أمارش كان يدل خاجرا برجينك بهار باقشا دل خوابكم أمانة دلي قول أخوة يشبكم جدر دا درينك قولك حوشة بدنا بتليك تلوي يقبي وقبي نطيك جرناش من دغايدة نظلم شيك دزاني بوقول دلي مدايك قولك حوشة بدنا بتليك تلوي يقبي وقبي نطيك جرناش من دغايدة نظلم شيك دزاني بوقول دلي مدايك